DM Swaga promoter wa Ankole and beyond kandi ndya nyenda kubahisaho nyenda tuganire ukace ningashi turebe umushonga tutere torch umushonga ya Roy G kandi eje bireho muri Kampala eje bireho omunkuuka. So echo kubanza nimbasa kubagambira ngo imwe abakujyanga ngo baza kuraza Western kibaso butabasika Western beshongozi tubine kandi binamani ijya nyonkanye promoter DM Swaga nindangu n'ikintu cy'umunonga kutera Roy G obucupa bweshonga yabireho abo kubimwe mukareba ka video aho batandikire tumuramanyira aho byarugire so imwe abakujajinga bagerizeho kugira tumukumanya aho byarugire so tumurarebire wa recordingire jo clip tumuramanyire nyuma yayo hakaba hariyo ki so Roy G nareba ho abantu bakugira ngo tujya kubaza wamwe ya mu Ankole ejembera nimbi munonga echo kubanza mu mayengu Western region ninga Ankole region niyo backbone omu agriculture omurichi omuri buri kimwe cyona nito tukaba supplyinga tukagira so twine kukwatanisa tukamanyana tukakundana eshonge yabiri unyongerezo kubuza jiba jangwa bifaza watakagira stage aha tukararo igi bakusikanaho hakabaro incident zabire zigenyima nkenyima haho mu performing enyima hino kujyabe yabire kandi bitarije so imabatire rejo bucupa nyogo mushango ninguteka na munonga Western media za Western ba promoters ba Western ba DJ ba Western mwine kizibu kimwe hati imwe n'umujyango aho baterire Roy G obucupa omweshongozo ndijo utakwingana na Roy G bamukora ki mujyango nabasa kumukora ki abo kuba turebira ogundi Western King music so hato wakora tabone babasa kumukora ki nyonisha ba Western mweberere hagira abeshongozi bitu abeshongozi nibinja bamwe music bagirugire mabo kuboro bagizi abo kubara support music baje sasira bakireba no shanga radio eje sha bagira batereje shongoro toka ora muco runyankore neke ubwo ni radio zahana zihereza abanyankore at least can to balancing region zinitoka shanga twiniyo ba artists sinka 22 bona barugireyo tukabe ntwatu ino bugambiro wakireba so incident eji yanshasha munonga kushanga ngo babasa kwata Roy G bamutera ubucupa ebizibu ni burugira kimwe nyima abo kwa karitino jangu nitwa tubetwine kabaka witu ninga karo jangu tubetwine umugaba witu bunda kashanga nazo mu rubiro gwito gwaha wakireba ushanga rimwe ya performing ikintu kigenda nkai tugendo mumisho konka tukuriya agiye yakubesha ngoro runyankore omugabe bwa kabaka bwabo so kibire kibi munonga so imwe ba bloggers ba Kampala bagerizo kutekaho okushisho mweshongozi witu okugezaho kushisho mweshongozi witu tumuramanyira aho byarugire tumuramanyire ari kuza stage hakahabireho ki ninge nyima edakika nkasha tubakakubuze cyabireho kigamba university in so mwiye hejo tribalism abo kuba mwana mwenda kwebembeze cyintesho cyo kujanga umuteye mwankore kutera beshongozi nguni cecho ninshaba management ya Roy G na management ya Zawi mustame musasarane mukiyaringe air tugumize muna industry abo kuba beshongozi ba Kampala sente nyingi nibazukuru mu Western nabakuzo mbivuro Kampala bingi nabone barugo mu Western so hatabiro kwatanisa ninga sho kusasirana eje mbere kagumaho mukaza kutera mweshongozi wito bucupa kiza kutishasha munonga konkitwe mushango ntuguteka media radio nkagundi radio nkeji no shanga 100% zitera music ya kuriya yonka nimwe mukutuma twarebeka nka inferior ukashanga turi inferior mu music kandi abeshongozi nabamani waza kuri mweshongozi nka megaton no mweshongozi wa mani munonga konka music ye ebirebe kwasugwe hakiri waza kurobeshongozi nka Prince Exit no mweshongozi murungi munonga abeshongozi nka Rasta Charles Sister Charity tukabe tubaspear heading mazamani kinshasha no shanga umuntu naruga hanuya abo jango of course media yitu neyereka bakora ngo ba superiors omweshongo shanga mukoro gudyaha
umweshongozi wa Western bamuhe emitwaro 20 ninge emitwaro 10 oshanga nazo najuriza ati nyo nakwa amajuta emitwaro just 10 ngendo ijo nyeshongorere amuhe emitwaro 10 kwate miliyoni 10 neza sempate arete umweshongozi wakuri azumuhereza so eje shongaro ije yakugwanirira ikire kandi itwe nka Western turugeyo tuhagira abana bitu nabari tubahagire konka tubanze tuhagira ba hati we radio waguruka watereje shongoro 100% watereje yakuri nabakuri ati basuteraho nakati so niba tureba nkenseri inferior mu music so nywe nani ngambirira entertainment basham twegarukemo tweyambe twebereremu wachireba twebereremu ikintu turo kutwachitambuza so Rage itwe Ankole Media mazima nitushasha nekibireho kandi netumanya ngo noza kuva kaminga kandi still wano ogwana urutaro notekwa kuguma oruno rutaro nyotinkwe na mabiho oruno rutaro kandi Rage orugwanire abo kubati list ukateka revo kugira ngo nobasa nyonka rebaho kasuku ni blogo omwe karebaho yagamba aho yaja Rage abadaze no Kampala nayimbira kupateza abanyankore nitutamugamba ko nayimba kupateza yakireta kugira ngo weka kuza Kampala banayishongorera abanyankore bonka serious reze mbera twine kuziyo Kampala mwamutakwenda ngo twatagane mu kigambe konka netubagamba ngo Rage netubashaba mutagaruka kuzanira talent za Western region mutagaruka kuzanira talent za Western region kandi making sure ngo Western twaje hagirimwe abitu ba pate zanyu mureta habishongozi ba mubahereze mirimo zaziri miliyoni 2 zimuhe zaziri zinga zimuhe omweshongozi kakuba inamani na waro yavugira Range Rover yetu bakoza kumuzanira hati batera Rage ubucupa kashati izerayika kashati izerayika we naza kukorata Simon N we naza kukorata so nimbasha bamwimuke nito tuhagira abana bitu Rage we bari kuspia heading rutaro ito tukujye nyima abo kubora no rutaro music yite kahambwa industry ya Western kahambwa abeshongozi bitu baha tibine kibagamba okano Latinum akeshongora ya ruga nangwa yabe kundisiriza yatero Uganda yayeshongoraje konka nyonyi naho bakugira ngo we tujamunyiga munyanko kana ayeshongoraje so nkabanyire Tonix yampa interview yanje atkuri atugamba nitushara mutu na guidance yitu tujangwa tuihaho no kumanywa echo kujango uje munyankoro yebuza Tonix ogwe naza gukuguyitu bugambo kugwampara so uno yebuza zojeta otinyowe tinkabagaho muki kugira ngo bundi bakakusasira konkeje shonga ine kurugaho talent kaba talent ninga Western itwe twagira beshongozi bitu kubara babinge Kampala bantu benda kubabingayo hati nito tuwe hagire kunuye ba promoters mureta bitu kandi ba promoters mwareta beshongozi bitu ba nimwe abantu bitu ba muzeyo muhagire hakire muzeyo muhagire kugira ngo naba promota bitu bamayengo beshongozi bantu bakora ki nibakora aho tuza kutambuza jo murimo nigugendo misho of course nyoni promoter DM swaga kandi music njitwire maho bwire buringwa ni nshasha munonga noza radio tayo nachiwata yo wachire omuntu akwereka ati nyobe shongozi baha bakantama bo kuba natina ngo yaba creating bakakura ya namangu yaba creating bakakura bakagira mani so itima omwankori itima nijyo kwenda kutwita yes so Ray next time otagaruka kuza kweshongora Uganda urugweshongoro mu munanka bwabo baba teterize bakakuha respect ko kutukujikwa so echashongoro musheshe hino uchitaranyumire okwetorura Uganda ejiona so mweshongoza kweshongora keshongoro nkako arecha shongore chi yati by the way na nogo mweshongozi go wa gospel Rage yashongwe nawe cheshongoro cyane izoba ryawe yo ya hina batakushitera amabaga Kampala ni mukizima wachireba kora boka naziba hakani mwisha mugwena kora bakaziba ku penetrating kuno numufachi nawe so abeshongozi nako kire kingo rutaragwigwire kandi itwe ntumuhagira tumugenyima tino buturayihe kintecho no shanga promoter wahana ngo amuhereze mitwaro kinana jango yimbe wakuri amuhereze mitwaro enga iwo kunu ya niwe ramare stage niwe ramare by the way karaking sawa kajata
Zebo borese wareta ba Diamond bawungusima nyonze kubakatenuraiza sobora wache nabakuri bakagwandira industry yabo nitwe niko kire tugwanira industry yitu. So Western yona ejashongati yabeshongozi bonka nabembezi naba investors mu investing mu Western music. Oyina man go gamba radio chigambiro ta promoting a Western music government yakajezaho kuchitaho yajati 100 nanka 80% mukorese kore nanka mukoresero ko content government kashitete mukoresero ko content 100% na 80% konkati noraba ababa media kumangu naba yayi bahoza na imera kujanguro ko content nibamahisa ngututebirango ejo nawe ko content simanya makuru ni roko content then music ori anatandika mwenu ninye dia msaga nja radio bichi naza kubaterera keshongoro Ocho jake shongoro kurayata mabakuriya ni mugeza wo promotinga chi promoting music yo abeshongozi nkaba medotex abesho mu promoting music ya wachireba dekaba ro ijabo tubahanike yakora concert tujihagire kandi and chimire chinte chibireho nangwa twenda chibe konka murge yabichikwataho mukiriya ringe eya mwereke hakabaho chi incident ya resire ro ijiyaza stage na noria ekaretwa chi then twamanye shonga musasirane ekintu kigumizemo asigara ni promoter DM Swaga ni mukuriko mwaka kandi gwe bari kwe kumirari Nkore Media TV agent product ya Ankole and Beyond Company limited. So embera nizezo asigara mwe bari munonga ye abeni to Rogers wachimanya radio za kunu nizo zikubireta kasigire Dismas bagare obugabe bwitu. Yes, akansa sera Suzani wajangure jini mukunda munonga. So radio za kunu nizo zikubireta radio za kunu so ogunajanga batira beshongozi binji tirwa iji wenka konka still nachono rangu chiri disorganized konka ro iji bamutire munonga kandi to nabandi twenda kumanya no twenda kumanya regi kandi kitagaruka kubaho nutubagambira ngo mutagaruka gukora kintecho mwagaruka gukora kintecho bebe kurwa kaya bigambire no kuza kwata mu mwajo mu bakore kintecho akazankai akazo muchome mwachenga Nkore Media promoter DM Swaga na promoting ani to muzike na manizero mushanji 5 inibiri mwenda 001 kandi tweshanga Nkore Media Nkore comedy mujihagire jukantu basa kudistribute injira music yawe ebase kuza site zona kandi zikushashugusha ngo wakora yaka sente niwe ikintu cyatamburaje otherwise eshongeji naje ko mikono yanyu nimbasa kujigambaho konka itwenka Western nyoni impendana kujangu radios abahagizi sensa indizinga abahagizi music yitebonire music abana nibeshongoraje baje no John nibeshongoraje so music tujine radios mutere music yitu mureke kwasa production no shanga na present utarashomire production naona gamba production oshanga DJ just to kwa laptop naona jangu production nimbi production timbi mureke tugaruka ya grassroots tweyambe twe promoting twekuze promoter DM Swaga nimendeza mwaka munji gwe 2024 Jabule Nkore Media TV.